Abot na gimi diri mga igsoon sa Valencia, Negros Oriental sa Pastors Fellowship namo sa matag bulan kausa sa matag bulan. So ang venue namo karon is naa sa Valencia. Diri dool sa Malaunay, Pulang Bato. Ang Malaunay na gid ni diri. So mo ni ang simbahan niya kana dito. Mo simbahan na. Wala simbahan na among kuan ron atoon. Speaker na speaker oh. Ready na kayo atong speaker. So salamat kay sa Ginoo kay nakaabot na puta diri sa lain na pud nga dapit. Matagbulan na adyo mi inaning panaghiusa sa mga pastor. Salamat kay sa Ginoo nga gitugutan. Pero dili gyud tanan makaari tungod sa kalagyo. Ato ra yung mga duol-duol unya busy pod mi tanan og naay mga naggalain-lain mga schedule sa matag adlaw. So wala gyud ang uban makaanhi. Katurang bakante gyud kung kay busy magining pastor, so mao ra gyud ang nakaanhi. So salamat. God bless.